Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Tyllong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Tyllong sam Umbam umdi ya kabala tip kum ka Upper Shillong Water Supply Scheme ya kabala shna da katanat Public Health Engineering kalawan Urlong Hadien Snem Hadien ba menteri uba paj katanat PHE uba Renington Lingdo Tongkhar ula pli paj ba ya gani ka Tyllong sam Umbam ka badan ha kasnong Maweitnai ha ka khatlai tarik ubnai naitung arhajar arpuwei Nagani ka Tyllong sam Umbam hadu sa punyo tuli kishnong ki bahaba po ka Melem constituency ki banyo jing mentoy andala pentrai kampura. Haga jing pli pa ba ye kani ka Tyllong sam Umbam la sakilang da uba Hamlet son Dokling ubadai UMLA jong ka Melem constituency baru balongru menteri jong ka sarkar jilla lembat ki officer jong ka tanat PHE ki nongyalam shnong bat kiwei Kumban supentip hangne ba yagani ka scheme la bo maunong rimda menteri rang ba barim u Dr. Mukul Sangma ha ubnai naitung arajar khat saw bad ya kabala mang pisa hado lai phulai klur tingka na ka benta ban pun urlong yagani ka project sam Umbam umdi syakipaj ba jong kishnong ki bahab hapo ka Melem constituency Lawan bagi inaugurate the scheme kaba la depth na dong sidong kaba la sedang berfungsi thì hỏi kala kamslam pendet haka jing dep ngering skim dengan sukmen balala bat pendep bat ongru meneba better led than never gilala pendek ngering skim kaba original estimate juga kalau mulai crore but ladan kamban revise ya ka obnusnam arhajar arho layo yang ban revise ya ka bat kalau pois ya ka Lai pokndai point kandai perusahaan kru, lai pokndai point kandai perusahaan kru. Di wilayah ban ai ya kata ke ban sanction ni kena ke remission dah ke nik sarkar jumi, bat milala ban pendek kena ke yang sukmen untuk ta ban iba. Gilala ban achieve na way milestone hawi pa na kaling jero sarkar jungi ke MDA government bat ke department jungi ke PHE hakabangila pendep ke way ke scheme hadin ke way pat bat ke bangana apinti bangila pendep ru ya ke kereta ya ke Shillong kereta water supply scheme ya ke bangana apinti makata Urlong mataf Snem dia pendep di isukmen bani ia kata ada yo keren mene ba isukmen bakane government jungi kamdei bakadei tang kormen kaban lebu mau nongrim ndai kadei du kormen hakabakan inaugurate ban pendep scheme bak nakwa ba balada don kono ya kaba video positively ya performan juga sokar jungi MDA kormen kadei kata ya kapagi sim seriously ban pendep ya ki incomplete project ban pendep ya ki hoi kuar berkenal hone ba ka assembly kabal sakut daki arpus nam tam hadin bakal kemding ki sarkar ki sarkar juan ki semala tindak ndai kani ki MDA korna kala shikya ya kata bat ikmi tiba haswa ban kur kari katem nila ban lek ban syong no hakajing ke batmai ban lek ban long ke assembly haka jing ke batmai kita kini kebang aspa ban snow tapi bakan sarkar juga kesimkia bahawan pendep yaki project wan pendep wat langi kamba klub di kebatmai ila persang ban le di kebatmai ke we kepat mulai ni kamsimkia susu pendep yakini ki project ki bom pendep tik sultanat bagi i ta bam ta ski kan ba we tik skim bahi alai kudai sa pokrol ya bagi le but kalau menik amount 39.95 kadai ka last revision ni kepala revise pada pendek ni sau penyu ligisnong kiba de ki ban benefit na kani scheme ki yeng ngam dan jingkain katno kan ligisnong kilo ba sau penyu tri labun hi gisnong ban benefit na kani scheme dan bun pi kawai kadai kita ka jing bun gisnong habala bun gisnong ki bun ki problem
kata kadang ke Jingshna hakwe ke Snem kadang ke wei ke Jingshna hakwe per ke Snem kadang ke wei ke Jingshna yang ke bana kali kadang haban settle ke wei ke problem Hadien ko ipar haban settle te kata ke proses ban ya settle kita ke problem ke bumi nak kali yang ke cakap nak kali ini ke tai kami sa ke price escalation ndak kala Snem ke por jadi nak kata kan banda proses ban yo ban sanction ya kata ke bisa kalau nak Snem ke por dia nak kata i ba kadi kata kalau pelong nomor bakal cover board lagi Snem bagi jaka anu kendong ki jaka kalau bariat nak wei ke jaka nak wei ke Snem ko ipat jadi kita kecing warlang berarti kita kita kini practical problem ke baju kendo haba execute ya kendo project barabor set I for ngasimba ti jelu kata tambah normally set I for Snem dalam ni lai Snem ti kini ke project kebal ada kandai Snem how lu kat sautarik means lasai kasni imat kandap Snem kandap Snem lasai kasni lalu kasni ya kebal li foundation store ti kamut ba last 2010 yes 2010 ki sedang ya kena projek kalau Snem ni tambah anyway dalam pendek mereka kalau ke jumpai kepada Masuk jumpa dengan engineer ini kalau banduna emat ke haki dry season ya kembang lihat ajimut kan bahas subur lada pilek ki check down haki uphill jong ketukas sus bat penlang nang ta ban release pada haki dry season nomor idon space dan let aku ipak ke idea ke bangla through mana ke engineer kasai la ajimut ki bakan jelap hapalap hakabat infrastruktur ki check dam katu kan aku tu ki check dam ter jong tu kuat bar pelaj ki hakapor slap kan penlang tu check dam kabala tam nang tu kan overflow kan lejbej hakatu ke dam ke bermuta hakapor ke ba terkong pada ko benda saplat tu dam kata kan idea ke bangal ai mene din ba sutho ba imat kadon issue hakipor terkong